Dobar dan, dobro večer. Veliki pozdrav svima od Miroslava iz Bele crkve. Dobrodošli u seriju koja se zove Uspeh iz dana u dan po knjizi Johna Maxwella i dobrodošli u epizodu broj 8. Toliko je jednostavno da je revolucionarno. Činjenica je da je ova formula ili princip dovoljno puta prihvaćena, dovoljno puta pogrešno shvaćena ili zapostavljena, da je oni koji je razumeju stvarno mogu nazvati čarolijom. Spremni? Može? Evo je, pobedite 50% ljudi predanim radom. Sljedećih 40% svojim poštenjem, besprekornošću i stavom. Preostalih 10% je žestoka borba u slobodnom preduzetništvu. Art Williams. Uspješni su oni koji su odlučili da uspeju i onda su radili na tome. Neuspješni su oni koji su odlučili da uspeju, ali samo su to želeli. Odlučno neuspješni su oni koji nisu uspjeli da odluče, pa su čekali. William Ward. Mnogo je bolje smelo učiniti velike stvari koje vas nose ka slavnim pobjedama. Čak iako su one prošarane neuspjesima, nego stati u istu vrstu s onim jadnim dušama koji ni ne uživaju mnogo, niti pate mnogo, jer žive u sivom sutonu koji ne zna ni za pobjede, ni za poraz. Theodore Roosevelt. Uspeh. Izaberite cilj, oslobodite sve svoje mogućnosti, potpuno se predajte svom planu, zacrtajte smjer kretanja, očekujte teškoće, budite potpuno predani i sve predajte Bogu. Rastite svakoga dana. Prestanite da radite to što radite dovoljno dugo da biste rasli. John Maxwell. Uspeh nikada nije konačan. Winston Churchill. Nikada niko nije učinio ništa značajno nakon što je dobio Nobelovu nagradu. Peter Drucker. Promenite svet. Ove reči su uklesane na grobu anglikanskog biskupa u Westminsterskoj Opatiji 1100. godine. Kada bejah mlad i slobodan i kad moja mašta nije poznavala granice, sanjao sam o tome da promenim svet. Ali postajao sam sve stariji i mudriji i shvatio sam da svet ne želi da se promeni. Pomalo suzih svoje domete i odlučih da promenim samo svoju zemlju. Međutim, i ona se činila otporno. U svojim starim danima nameračih se da promenim svoju porodicu. One meni najbliže, ali jao, i oni to ne prihvatiš. Sada dok ležim na samrtničkoj postelji, odjednom sam shvatio da sam samo najpre promenio sebe. Svojim primjerom bih promenio svoju porodicu. Oni bi mi svojim nadahnućem i ohrabrenjem dali snage s kojom bih mogao da poboljšam svoju zemlju i ko zna, možda bih tada mogao da promenim i svet. Krenite da menjate svoj svet i ako vam se ovo dopalo, slobodno podelite, lajkujte, šerujte, prijavite se na moj kanal, a pogledajte neke ostale epizode i video materijale i do nekog sljedećeg puta. Veliki pozdrav od Miroslava iz Bele crkve. Ćao!